Često nas pitaju da li je Turist Agent aplikacija koja je namenjena za turističke organizatore ili turističke posrednike, odnosno subagente. Ova aplikacija je namenjena za obe vrste. Tako da ukoliko ste vi organizator, vi možete napraviti sve to u aplikaciji i samo unositi putnike. To su grupni aranžmani, je li tako? Ukoliko niste, već se prijavljate, najavljate putnika za neko putovanje koje nije vaše, gde je organizator, na primjer, Argus Tours, onda ćete to isto tako lako moći da uradite kroz ovu našu aplikaciju. Napišete, najava se automatski generiše, šalje se, vi dobijete odgovor preko e-maila i odmah to ide lagano. A ne ono kao da pišete, pa da vam javljaju, pa da zovete, tako da je. Ne, kroz ovu aplikaciju je sve to vrlo lako i jednostavno. Tako da ova aplikacija je namenjena i za subagente i za organizatore putovanja. Probajte, potpuno je besplatno i posjetite naš sajt www.turistagent.com.